Yes, reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro kuri imbonesha imwe rudende. Reka tubane namwe rero nshuti bavandimwe aho muherereye hose, reka tubatere yambo kandi tubahe ikaze kugira ngo tubane namwe mu makuru n'ibiganiro biba bikomeje kugenda bicicikana cyangwa se bigaragara hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, mu karere ka Afrika Burasirazuba, mu Rwanda, Tanzania, Uganda n'ahandi hose muri aka karere ka Afrika Burasirazuba. By'umwihariko tugerageza kujya mu bisata bitandukanye yaba muri politike, diplomasi, umutekano, by'umwihariko tugaruka muri aka karere ka Afrika Burasirazuba kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite. Bidatinze rero amakuru yacu kuri uyu mugoroba reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ngo bihagaze bite muri CNDD-FDD cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragirizwa cyangwa se arimo arashinjwa ku kuba yarabuze ibyo abwira abaturage, ukurikije yuko ibyo yamaze kugenda yemerera abaturage ubwo yari arimo ariyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi nka manda y'imyaka 5. Nyamuneka biravugwa yuko arimo arasoza manda y'imyaka 5, ibintu byose ari kubishyira ku gihugu cy'u Rwanda. Benshi bavuga bati kuki Perezida Evariste Ndayishimiye ari gufata inshingano z'ibyamunaniye akumva yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo cyagiye kiba nyirabayazana cyangwa se aricyo cyabigizemo uruhare kugira ngo uyu mukuru w'igihugu atagenda agera kuri byinshi yamaze kugenda yemerera abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo agakoresha rimwe mu itangazamakuru rigiye rigoye. Turaza kugenda tubabwira ibikomeje kugenda bitangazwa. Abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi benshi ntago bishimiye ibikorwa bya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse hakaba hari n'umugabo bita Mbayahaga umaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga bivugwa yuko akoreshwa na CNDD-FDD kugira ngo akomeze acurika abarundi badatuma batekereza yuko ibyo Perezida Neva yagiye abemerera atigeze abigeraho. Turaza kugenda tureba mu makambi agiye atandukanye y'impunzi z'abarundi, igihugu mu makambi y'impunzi z'abakongomani. Igihugu cy'u Burundi kiratabariza impunzi z'abakongomani zahungiye hariya mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, hafi impunzi zigera ku 5,000 bivugwa yuko zidafite ibyibanze umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Akaba Burundi buri gutabaza cyangwa se bahamagaza umuryango w'abibumbye by'umwihariko ishami rishinzwe impunzi yuko hagomba kuba hatangwa ubufasha byibura bwa miliyari 3.5 z'amadolari kugira ngo aba baturage b'abakongomani bahungiye hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi barebe yuko ubuzima bwakomeza. Tuza kugenda tureba ibikomeje kugenda bivugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atanga itegeko rikomeye cyane yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zavuye ku butaka bw'igihugu cya Kongo zongera gusubizwayo, nyuma yuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda abisabwa na mugenzi we w'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu masezerano atandukanye ya gisirikare bagiye bagirana, by'umwihariko arimo ubucukuzi bw'inzahabu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Biravuga yuko Perezida Neva we agishaka kurungika ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nyamuneka abasirikare bo ndetse n'umuyobozi wabo ariwe Prime niyo ngabo nago ibyo ngibyo babyumva, kubera yuko mu bihe bitandukanye ni bamwe bazi uburyo urugamba rwabagendekeye hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ni nayo mpamvu turi buze kugenda tureba ngo muri CNDD-FDD cyangwa se mu mugambwe wa CNDD-FDD bihagaze bite hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ushaka kwiyamamariza ikirungo cya kabiri cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka bamwe mu bayobozi bakomeye ndetse bakaba n'abakadire bakomeye cyane muri iri shyaka bo ntago babyumva. Baravuga ati nago Perezida Neva ari ku bushobozi bwa kuba yakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira amakuru ari kuvugwa ku muhungu wa Petero Nkurunziza, bamwita Lieutenant Keri Nkurunziza. Uyu nguyu aho bivugwa yuko we n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye rugetse bamwita Angelina Ndayishimiye, aho bivugwa yuko yanze yuko uyu muhungu wa Petero Nkurunziza mu by'ukuri azamurwa mu mapeti, kubera yuko bafite ubwoba yuko yazamurwa mu ntera akaba mu myaka iri imbere yagira iki yaba ariwe wakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se agafata umwanya wa mbere no kugira ijambo rikomeye muri CNDD-FDD. Impamvu nta yindi nuko abaturage b'abarundi kugeza izi saha, nubwo bwose ishyaka rya CNDD-FDD rigiye kumara hafi imyaka 20 riyobora kiriya gihugu cy'u Burundi,
by'ukuri, ariko nyamuneka biravugwa yuko umuryango wa Petero Nkurunziza harimo umugore we Denise Bucumu Nkurunziza ndetse n'umuhungu we Keri Nkurunziza ufite ipeti rya Liyetona mu gisirikare cy'u Burundi, bivugwa yuko nyamuneka aribo bamaze kugenda bigarurira imitima ya benshi, bakaba bamaze kugira popularite ikomeye cyane. Ibi byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahangana bikomeye cyane na Denise Bucumu Nkurunziza, aho bivugwa yuko uyu mugore mu by'ukuri ari umwe mu bagaragaza yuko mu by'ukuri hari icyuho gikomeye cyane mu bikorwa bya politike ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse ibi byahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda amushinza bimwe mu birego yuko ashaka kugumura abaturage b'i Burundi, nk'uko nanone uwo bita Alegiyome Bunyoni izi saha ufungiye Igitega akaba yaramaze kugenda akatirwa mu munyororo ubuzima bwe bwose. Biravugwa yuko nawe yagiye ashinzwa bimwe mu byaha bitandukanye, cyane cyane yuko yakomeje kugenda agaragara mu mbuga nkoranyambaga agaragaza kunenga gukomeye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse n'ubutegetsi bwaryo buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho ngaho naho turaza kugenda tubabwira uburyo rugeretse hagati ya Angelina Ndayishimiye, Keri Nkurunziza, Denise Bucumu ndetse na Perezida Neva, aho bivugwa yuko nyamuneka isaha n'isaha mushobora kuza kumva uyu mugore wa umuhisi Nkurunziza yongera gutabwa mu munyororo, nk'uko benshi mu banyepolitike b'iki gihugu cy'u Burundi bagiye babigaragaza. Biraterwa nuko mu by'ukuri akomeza kugenda anenga ibikorwa by'igiturire, ndetse hakabaho no kunyerezwa kwa muntu cyangwa se guhonyorwa kw'agateka kazina muntu. Ibi ngibi byose bikaba bikomeza kugenda bituma Perezida Evariste Ndayishimiye udakunda abamunenga habe na gatoya kubera ibikorwa bye bya politike, bituma mu by'ukuri agenda ashyirwa mu bice bitandukanye. Turaza kugenda tureba uwo bita Alexis Nduhije, tuze kugenda tureba nanone abagabo batandukanye barimo Nesto, barimo Agatorwasa. Abangaba mu by'ukuri bo baravuga yuko Perezida Neva adakwiye kuba yakihanganirwa kugira ngo ageze icyo gihe cyose akiyobora igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hari uwo bita Leonce Ngendakumana, uyu nguyu we yamaze kugenda agaragaza yuko bitewe n'ibibazo by'ibiciro bikomeye cyane byamaze kugenda bizamuka, ibibazo by'ubuzima buhenze ku baturage b'igihugu cy'u Burundi, nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye azageza igihe cyo gusoza manda ye mu by'ukuri abaturage b'Abarundi bigaragara yuko bagezweho ingaruka zikomeye n'ibibazo by'ubukungu, by'umwihariko biterwa n'amahitamo amabi ya politike. Turaza kugenda tureba nanone andi makuru avuga ku bijyanye n'umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda agaragariza abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko mu by'ukuri ngari bo baba baramaze kugenda babigiramo uruhare, by'umwihariko ngo bakaba batagenda mu by'ukuri bamagana ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone benshi mu banyepolitike basanzwe bamenyereye ibikorwa by'uyu mukuru w'igihugu bavuga yuko mu by'ukuri ari uburyo buzima uyu mukuru w'igihugu yakomeje kugenda akoresha kugira ngo agaragaze yuko ibyo atagejejeho Abarundi byaba byaratewe n'igihugu kibanye aricyo gihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu mu biganiro by'umunsi ku munsi ubwo yari arimo araganiriza itangazamakuru by'umwihariko n'abanyepolitike batandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yabagaragarije mu by'ukuri yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gifite umugambi wo gutera igihugu cy'ubugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, kuko no ku munsi w'ejo aho bivuga yuko bamwe mu basirikare bakirungitse mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hariya mu bice bitandukanye bya teritwari ya Baraka. Ngira ngo murabizi neza ko mu minsi yashize twabagejejeho amwe mu majwi agaragaza abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bahungiye muri Karemi, bakaba bakomeje kugenda mu by'ukuri bahura n'uruva gusenya, bicwa n'inzara, bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Dukurikije uburyo twagiye tubimumvisha muri audio, ubu noneho biravugwa yuko umusirikare w'umurundi wari uyoboye zimwe mu ngabo ziri hariya mu bice bya Karemi yaje guhitanwa ku munsi w'ejo mu bitero bivuga yuko byabereye muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Baraka. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze, ni amakuru rero turi buze kugenda tubaramburira. Ariko rero bidatinze twe turahita twigira mu bikomeje kugenda bitangazwa muri CNDD-FDD. Ibihangange cyangwa se njya numva abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ngo ni ibihanyanswa, ariko iryo jambo sinzi niba ribaho muri CNDD-FDD. Ibintu byakomeye, ibintu byabaye ibindi turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze. Ubu rurageretse hagati y'umugore w'umuhisi Nkurunziza ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwo bita Angelina Ndayishimiye. Uwo ni umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bihagaze bite muri aba banyamabanga bakuru cyangwa se muri aba bagabo n'abagore basa nabo bafite ijambo rikomeye cyane muri CNDD-FDD? Turaza kugenda tubaramburira, twongere tubabwire ikiganiro gikomeye cyane cyabaye ku
munsi w'ejo Kigarama cyangwa se tariki 22 Kigarama, aho bivuga yuko urongoye umugambwe MCD Alex Sinduhije ubwo buryo yaganiye n'itangazamakuru ndetse akagaragaza yuko gahunda nyamukuru ihari ari ukuba CNDD FDD ikurwa ku butegetsi, kuko mu gihe kinini yakomeje kugenda mu by'ukuri isa naho ibangamira ubutegetsi cyangwa se ituze rya rubanda ndetse n'abaturage by'umwihariko b'abarundi. Turaza kugenda tureba byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, turaza kugaruka ku makuru avuga ko bita Nesta, tugaruka ko bita Rwasa. Abangaba mu by'ukuri ni abanyepolitike batavuga rumwe ndetse batumva n'imigabo n'imigambi ya CNDD FDD, ndetse aho bigaragaza yuko ari bamwe mu bagabo bizewe kandi neza yuko bagomba guhangana na CNDD FDD, kubera yuko aba bagabo mu by'ukuri bagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Neva ari ubutegetsi mu by'ukuri busa naho butari buze kugeza ku byo abarundi bifuza. Uwo bita Lieutenant Keri Nkurunziza, uyu nguyu ni umuhungu umuhisi Nkurunziza, birimo biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaranze kumuzamura mu mapeti kugira ngo azamuke agere ku rundi rwego mu gisirikare, nyuma yuko mu by'ukuri we na nyina bari gushinzwa ku kwitambika imwe mu migambi ya Perezida Nkurunziza. Ariko nyamuneka andi makuru aravuga yuko urugo rwa Denise Bucumu Nkurunziza rwamaze kugenda rugotwa n'abasirikare benshi, ndetse hari amakuru avuga yuko yamaze kugenda yamburwa ibyangombwa by'inzira, aho bivuga yuko nyamuneka uyu nguyu yamaze kugenda ategura yuko hari imyigaragambyo igomba kugenda mu by'ukuri yirara mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibisagara byinshi bitandukanye, kugira ngo bamagane ibikorwa by'ishyaka CNDD FDD birimo kwica rubozo, birimo igiturire, birimo n'ibindi bibazo bitandukanye, by'umwihariko harimo n'ibibazo by'ubukene. CNDD FDD yagiye ku butegetsi ivuga yuko mu by'ukuri aricyo cyambere igomba kugenda isenya cyangwa se ikiza abaturage, ariko nyamuneka ubukene bukaba bukomeje kugenda buvuza ubuhuha. Nanone kandi turaza kugenda tureba urugo rwe rwarasatswe Denise Nkurunziza, bahasanga amadosiye menshi atandukanye. Ayo madosiye yari arimo ibiki? Wowe utega amatwi guhera ku munota wa mbere kugeza aho iki kiganiro kiri buze kugenda gisoreza, kugira ngo umenye ngo nyamuneka mu washinga nahe iwacu ibintu bihagaze bite. Nanone kandi turaza kugenda tubabwira ku bijyanye n'ishyaka rya Iprona, tubabwire ibikomeje kugenda bipangwa, ndetse nanone tugaruke imbere katikati muri CNDD FDD. Nyamuneka twirebere umugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivuga yuko yamaze kugenda yamburwa icyizere cyo kuba umunyamabanga mukuru w'iri shyaka. Nanone kandi hari amakuru avuga yuko uyu Ndikuriyo yaba ari gukorana na bamwe mu banyepolitike barimo n'umugaba mukuru w'ingabo, bivuga yuko ni Prime Niyongabo. Gahunda nyamukuru bafite ngo baba bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko mu bihe bitandukanye baravuga bati Neva yongeye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi indi manda y'imyaka 5. Nyamuneka noneho u Burundi bavuga yuko ari ubwa mbere mu bukene, cyangwa se ari cyo gihugu cya mbere gikennye ku isi. Ariko nanone abangaba mwibanga rikomeye cyane bagaragaza yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu yakongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri noneho cyaba icyanyuma ndetse nta nubwo cyaba kikigereranywa, kubera yuko politike uyu mugabo mu bitandukanye agenda agaragariza mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri yaba ari politike yageza habi iki gihugu. Ikintu gitangaje kandi kiri ahangaha nuko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye we mu bihe bitandukanye rwose agifite icyizere 100% kitaravaho n'akadomo yuko ariwe ugomba kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ariko mwibanga rikomeye rwose nuko abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi bo bavuga bati nyamuneka Mana y'abarundi, Mana dusenga, Mana ufasha abantu, Mana utanga ubutware, tubabarire udukurireho Perezida Evariste Ndayishimiye, kubera yuko benshi bakomeje kugenda bahagendera. Nk'ubu ngubu hari amakuru avuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bose bandi b'abakomando bagiye kongera koherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko abagabo barimo mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo, abagabo barimo Ndirakobuca cyangwa se bamutazira Ndakugarika, ndetse n'abagabo barimo Prime Niyongabo, abo n'abagabo bakomeye mu gisirikare, ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo abagabo nka Nesto, harimo abagabo mu by'ukuri nka Rwasa, ndetse harimo abagabo batandukanye barimo uyu mugabo bamwita
bamwita Agathon ndetse si n'ibyo turaza kugenda tureba undi mugabo nawe ukomeye cyane ndetse bigaragaza yuko we nta n'imikino afite, ayobora umugambwe MCD. Mu by'ukuri bivuga yuko rwose aba bose bamaze kugenda bagaragaza uyu mukuru w'igihugu cya Kongo, mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo bamwita Alex Sinduhije. Abangaba bamaze kugenda bagaragariza Perezida Evariste Ndayishimiye yuko batavuga rumwe cyangwa se badashyigikiye umugambi w'uyu mukuru w'igihugu kubwo yakongera kurungika ingabo z'igihugu cy'u Burundi hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi rero biragaragaza yuko nyamuneka ibintu bitoroshye habe na gatoya, ndetse benshi baravuga yuko kudeta ishobora kuza kuba yakorwa, ndetse muranabizi neza yuko uwo bita umugabo bita Bunyonyi ufungiye Igitega ni bimwe mu byo yazize kukunenga ibikorwa ndetse n'ubutegetsi bw'abadede. Ariko nyamuneka uyu nguyu ni haraye kabiri ahita ashinzwe ibyaha bitandukanye birimo kwigwizaho imari y'igihugu cyangwa se ubutunzi bwa rubanda, ndetse mu bindi birego yashinjijwe harimo ngo no kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho ari bwo buyobowe na CNDD-FDD. Benshi rero mu banyepolitike bo bafite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe bazagaragaza imigabo n'imigambi yabo ndetse bakanagaragaza no kunenga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, byahita biteza ikibazo gikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yakomeza kugenda abiraramo. Amakuru twahereyeho rero tubabwira uwo bita Kelly Nkurunziza ndetse na nyina umubyara Angelina Denise Bucuma Nkurunziza. Uyu nguyu akaba umugore umuhisi Petero Nkurunziza. Mu by'ukuri rurageretse hagati ya Angelina Ndayishimiye ndetse na Denise Bucuma Nkurunziza, aho bivuga yuko Angelina Ndayishimiye adashaka izamurwa mu mapeti y'umuhungu w'umuhisi Nkurunziza Kelly Nkurunziza, kubwo ubwoba bukomeye cyane yuko ashobora kuba yazamuka akaba yaba umwe muri opposition ikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi kandi hari amakuru avuga yuko hari amadosiye menshi atandukanye yasanzwe mu rugo rw'uyu mudamu wa Petero Nkurunziza, by'umwihariko aho yangiye kuva mu gacerere ahatuye. Nyamuneka bikavuga yuko bimwe mu byangombwa bye birimo laissez-passer passport byose byiwe bituma yemererwa kwambuka igihugu byose byamaze kugenda bimwamburwa, ndetse bikavuga yuko urugo rwe rwamaze kugenda rugoteshwa abapolisi n'abasirikare, aho bivuga yuko nyamuneka uyu nguyu ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ufite ingufu. Ikindi kandi akaba afite popularite mu baturage b'abarundi, mu gihe yaba agize icyo avuga bivuga yuko rwose nyamuneka ashobora kuzongera guhabwa amajwi. Bikavuga yuko rero umuhungu w'umuhisi Nkurunziza bamwita Lieutenant Kelly Nkurunziza ariwe uri guhabwa amahirwe yuko yazakorana na bamwe mu basirikare akaba yakora kudeta nk'uko mu bihe bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Rwose gusimburana ari ikibazo cyangwa se icyo bita succession dispute bikaba byarahawe intebe hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Rero kuwa mbere Kigarama Alex Sinduhije uyobora umugambwe MCD yaganiriye n'itangazamakuru avuga ko bagomba gukuraho ubutegetsi bw'abadede, ndetse kubera yuko mu bihe bitandukanye ari ubutegetsi bwagiye bwizeza abaturage byinshi, ariko nyamuneka kugeza izi saha abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakaba nta kintu na kimwe baragezwaho na bamwe cyangwa se n'ibikorwa by'iri shyaka rya CNDD-FDD. Bamwe bafite umugambi yuko bagomba kurandura iri shyaka burundu bakarikuraho, kubera yuko mu by'ukuri bizera yuko ari ishyaka ngo ryaba rihagarariye rubanda nyamwinshi b'abahutu hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko mu Burundi nyamuneka ikintu kijyanye n'amoko ni ibintu bashyira imbere cyane ndetse banaha umwanya mu miyoborere yabo. N'ubu ngubu biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu bakadire cyangwa se abayobozi bakuru ba CNDD-FDD n'ubundi ngo bisanga muri icyo cyiciro cy'abaturage, ariko nanone bikavuga yuko ibi ngibi ari bimwe mu byagiye byica ubumwe bw'abanyagihugu. Benshi baravuga bati byagakwiye yuko ubutegetsi bw'abadede bwavaho, ariko nyamuneka hakajyaho ubutegetsi buharanira inyungu rusange z'abanyagihugu batarebaniye mu ndorerwamo y'amoko, nk'uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariyo migabo n'imigambi yabo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda yoreka aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni nayo mpamvu menshi mu makuru avuga yuko mu by'ukuri umwuka mubi uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi byaba biri
guterwa no kuba ngo iki gihugu cy'u Burundi rwose bigizwemo uruhare n'ishyaka ry'abadede, mu by'ukuri ngo bakaba baramaze kugenda bacumbikira FDLR isanzwe igambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse bakubitira n'agatoki ku kandi kuvuga yuko bazakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Impamvu nta yindi nuko FDLR nyinshi zamaze kugenda zihungira muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse banahabwa indaro n'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka u Rwanda rwo rero rwamaze kwidekara rutanga agasopo yuko rutazigera rurebera uwo ari we wese, ndetse naho FDLR yatera ituruka u Rwanda rwamaze kugenda ruhashyira ingamba z'ubwirinzi. Ni nayo mpamvu mu minsi yashize twagiye twumva amakimbirane akomeye cyane y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwo ruvuga yuko mu by'ukuri ibikorwa bya FDLR bivuga yuko byamaze kugenda byimurirwa hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Reka tubabwire rero uburyo bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo kuri aya masaha. Nanone ubwo mu burasirazuba bwa Kongo biravugwa yuko imirwano nanone ikomeje kugenda yumvikana hagati ya za Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo mu mujyi wa Uvira, aho bivuga yuko ku munsi w'ejo hari hateganyijwe imyigaragambyo cyangwa se mu rurimi rw'igiswahili uvuga yuko ari mandamano hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi myigaragambyo ikaba ari imyigaragambyo yakozwe n'abaturage kugira ngo bamagane leta zunze ubumwe za Amerika zatumye umutwe wa M23 ubwo wafataga umujyi wa Uvira ku itariki ya 4 z'uku kwezi yuko bagomba ngo kongera kugenda bikura muri uriya mujyi wa Uvira. Si mu mujyi wa Uvira gusa, no mu mujyi wa Goma naho ibintu byari byabaye vumbi na jasho, aho bivugwa yuko nyamuneka abaturage mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo bazindukiye mu mihanda bigaragambya basaba ibihugu by'Uburayi na leta zunze ubumwe za Amerika kutivanga muri politike y'abakongomani, kubera yuko mu by'ukuri ngo nibo bazi icyo bashaka. Bamagana ibikorwa bya FARDC, ingabo z'u Burundi, FARDC, ingabo z'u Burundi, abacanshuro ndetse ni na Wazalendo, tutanibagiwe mu by'ukuri n'abandi bafatanyabikorwa bose barimo abacanshuro, bakabamagana bavuga bati nyamuneka twebwe turabamaganye, nta nubwo dushaka yuko mwongera kugira igice na kimwe muyobora, twe twamaze kugenda twihitiramo abitubereye. Turashaka yuko tuyoborwa by'umwihariko na M23 mu bice bitandukanye yamaze kugenda yigarura, nibo dushaka yuko batuyobora mu bihe bitandukanye. Ibi rero nyamuneka bikagaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri buri